kodwa nabo abafowenu mina mangiqala ngibale indaba yale ngulubo ongibuza ngayo wena mfana mangaqala ngiyabala indaba yale ngulubo nje ongibuza ngayo ungashona ilanga ufakaza inhliziyo yakhe yokuthi kusukwapi kwafika ngoba ngisho emlandweni kaMaskandi imiphelo sale eqhakambisa ukuthi umlando kaMaskandi useqhulwini kuwo bena umvelo umfakabhewu ngihlala ngokuqhakambisa lokho mina ngiqhakambisa mina ngani na ngomsizwa nangeqiniso kodwa cha hayi ngobunja nobunina ihlazo ngikhuliseke kahle mina ihlazo uyalazi awukwazi uzohlekisa ngomfowenu uhlekise ngamahlazo akho ngomfowenu bese uthi umuntu lapho akuyena umuntu asikhulume ngabantu sifuna abantu la kuMaskandi ngoba ngombuzo ukuthi ke kuze kufike lapho nje kuthiweni akazi ungizobuke ukuthi uyophinda phela nobani laba bafana barekhodana ubusuku nemini akukapheli kusezwe kunye barekhoda ama-editor kodwa kusalayo mina ngiyohlezi ngikhuluma nabantu abangabafowethu ngiyohlezi ngiphila nabo futhi abangabafowethu kungabi indaba zalutho